بسر ایشا پنابریه و دجواریا دوربونا جوالیت لی اف کچا سوری یا 18 سالی گلنار حریری دستی خواه لبر روشا دجواری برندایه و هر بحرا خواه یا هنری ده کامپی پنابریه ده ل اردنی بردوام دکه ایشا پنابریه و شر بین چار یه سوری دنیگاری ویده دیار دبن تمنی گلان یه گنج سوریا به ایشو حسرتان تین ستراندن ده کامپی پنابریه ده مكان هالموهبة يعني اف بهرانه دیار بو و تو کسی پشگیریا من نکر جبال باته لما مستای من ده دبستان دا گهدان به بهرا من کر و پشگیریا من کر بالیکاریا مامۆستای خۆ گولنارکاری بوو هەنجێ بەرهەمێن خۆ بەشداری هەن پێشەنگە هەم بکە لێ وێ دەڤەرێ. المعرض الأول اللي شاركت فيه پێشەنگە ها من یەکەم بناوێ پرتیا ژیانێ بوو ez bi 20 tabloyan beşdarî bûme li ser cam û mirêkan û yê normal jî kesên alîkarî da min wan bûya xwe alav ji min rakirin ji ber ew gelekî bihane pêşengeha serkeftî bû û min 11 tablo têda firotin. ئەو ترسیداری غەمگینی و ئێشا خەلکێ سووری divî şerê dijwar de dê tabloyên wê de diyar dibin. هي اللوحة بتعبر عن الأم. اف تابلو li ser dayikê ye bê ew çawa jiyana xwe dike qurban ji zarokên xwe ra min ew wek deryayê çêkir ya din jî li ser zarokên Sûriyê ne bê çawa ew dijîn dibin bomba baranê de. Gulnar hêvî dike got ew karibe berhemên xwe şanî dunyayê bike da got xelk diriya tabloyê de nas bikin bê çi bi serê xelkê Sûriye hatiye û jiyana wan çi qasî dicwar û her wisa jî ku gelek gencên mînawê Sûdê jê bigirin û ticarî dest ji xewna xwe bernedin herdem xwe bidin pêş û hêviyên xwe mestir bikin.